سیمیل ناس بکه. دیرو کاچبونا سیمیلش بو 600 سال بریان هاودگره. دولت هندوستکی و عثمانی و صفوید دمین خوده تیده فرمان روایی کرنه. سالا 1978 دبه قضا. سالا 1961 حیا سالا 1988 بهن آواین جودا جالی حکومت عراقی تی تعریب و ویران کرن. روبری وی 730 کیلومترین چارگوشنه. نزدیکی 500 متران لی است دریای بلنده. ناف چایکا گرینگا کشتو کالیه. گنم و پتاتا گرینگترین برهمین کشتو کالیه نوینه. وی کرونا پوپ خودی کرونا وی کرونا گرسته ما همچی گرسته کرونا پوپ خودی کرونا اما گرسته من کرونا وی جاره از بو هوای هجا بیجم جلال عبدالله الجل هوای اتهیت انیاسیم جلو خلو ای کبتن یجی بس بین جلو خلو وی جاره برنامه ما یک کاروان دل قضا سیمیل از پیشکش کن با هوا دیش قمیسی پستومین تل برمه او وجا تماشا کن دابش بسیاره که ما بیشتن اف قضا سیمیل چند گنده و ناحیه پیکتیدن. بله. قضا سیمیل یکیش قضای گرینگت پارزگاه دهوکیه. السال 1954 یا بویا ناحیه. بله. برای وکو بیشین گنده که مازنیان مجمعی بو. و السال 1978 یا بویا قضا. بله. تقریبا او خلقی تعداد جیت بحدود 108,000 نفوس تعداد جین وکو قضا همی جدو ناحیه پیکتید ناحیه فیدیه و ناحیه باطیله بحدود 157 گنده خواهد گرد هر دو ناحیه گل او گندید کو سنتر باجری پتر جیانا خلقی الویره یانجی بجین اعتماد وان جیانا وان سر زراعته یا سر چاندنیه تایبتی گنم و جه و داروبار وفاقي يعني بطاط وباجان وان تشتغل سهميتين شامدني بس تايبتي زراعته وان جنمه وجهه سر خدان كنا حيوانيه اف منطقه يا مشهوره بخدان كنا حيواني بجات شي حيواني سبي بيت شي رجبت شي حيواني مازن بيت وزيد باري هنديك بحكم هنديك وخطك دولي بيجين اف هيلا بازرگانی اواکوش سنوری ترکیه تیت ناف سیمیل را دروازت بد بحکم هندی خلکی ویری گلک شواناجی شول تجارت و بازرگانیش خلکی ویری چند دیانت پیکتیدن پیکات سیمیل همی پیکات پیکتید سیمیل بسرمان تیدا مسیحیت تیدا ازدیت تیدا هکم بیجین حتی اشلای نتوی و عربت تدا جبلي كردا عربت تدا كلدو آشور وسريان وأرمن هميت تدا هين حدود 200 عائلة أرمن هاي القضا سيميل هين أزبارتكم أف خصوصية بس الفيري وقضا زاخويا هاي أجل جهدي أرمنين و دوش صاديجي مسيحيين وكو بيكاتا ودائما السيميل يا مشهورة بيكات اتخوة جيانا وان بيك و جلا جلا كباشا سردانت هایم سریگ و چونت هایم پیگ و جیان هرش کفن و حتی نکدا يعني جندي هاي ازديت تدا مسيحية تدا بصرمان تدا جندي هاي ارمنة تدا كلدانية تدا سريانية تدا بصرمان تدا كرد تدا عرب تدا يعني بيكاتك يا شمي رنگاوية بيجي مستقبلي يعني سيميل نوبي تبشك دهوكي مش محافظة دهوكي سيميل قضايا كجدا يعني يا وقت بيجين يا سر بخويا راسته بحكم الجغرافيك وقضايا كنزيكي دهوكية از بارد كم نزدیکی 15-16 کیلومتر کاش سنتر دهوکی دوره
ونكاب حكم هندك و بتر يعني دهوكيا بيجين بحكم جغرافي كابنا بين دوتشيا دا وبتر برفرها بينا دهوكي براو سيميليا براو روشافايا روشافاجي سيميليا بهرا بتري او دزگاه بيجين يتجاري بين حتى يتحكومي بين يتكتينا سيميلي دا هندك دامو دزگاه حكومية مازن وكو خستا طوار وريفا بريا بوليسا او الفيري هاتينا تشيكيني وبريارا جراجا مازنا دهوكي همي ترمينالا بكافة سيميلي دا يعني هذا همي وقت كو بتر دهوكي وكيد بيجن براو سيميلي بيتو بو منظم ببيت بس ام باردكين سيميلي هر خصوصيات خادي باريزت هر چند نزيكه كافة النافجي دا وكو سيميلو سنوري وخصوصيات هر دي صبحي بله روشو چاندنی دورو سیمیلی تو چود بینی روبر سیمیلی تقریبا نزدیکی 350,000 دونم هی همی جکر چاندنی تید دور آمج پیتید ناس کرنه سالکانانی بله سالانه شیم بیجم بری کوف سقاهولی بید نزدیکی 200,000 دونم تید چاندنی یچه گنمی چونکه او برهمی استراتیجی صبحي جبلي جانمي ماتش دينينا بله بس برهم استراتیجی دورا ما گنمه بله نزدیکی 200,000 بوچ استراتیجیه چونکه داخلی بطاقه تموینید بتد بتار الشمك آماره که دیار کم حتی 18,000 طن گنمی هر حیوانه الاشید کن آر دو بطاقه تموینی دابشت که سر هاولاتیه اجبر هنده دورا سیمیل گرنگیا خواه اجبر في برهمی هر دیسا ما برهمه که اوج گلک گرنگه اوج بطاطن بری چند سال سیمیل ندهات چاندنی بس هم دست خوشی الجوتیارت مبکن نزدیکی 6,000 دونما حتی 7,000 دونما سالانه تی چاندنی برهمه که گلک باشه بطاط گلک گرنگه چبو همی کسی که کی گوتی مهوانه محمانه روزانه بله باشگاک صبحي اف بطاطا هنا فروتن اري حكمت ما يا هرمي تشتكي بوفون كاسوت كات ناكتن بوشي تشتي خفرت كنا بغدا بوشي تاخير بنا قلاو غوزندي جوتيور هنا سر اون بله سبارت طبعا غازندا سركيه جوتيارت ماتشيا اوج حكمتها فدرال وزارتها بازرگاني يعني اشين بيجم تعدايك ظلمك غبنك سربيتشيك سر جوتيارت هريما كردستانت كت ندانا بارا چونكي افروك برهمي ما سيميلي جوتيارت ما او دخلان بجني مناقله تدفقواستني بو بغدا بو كود بو عماره هر دي سافيت بتار تت دابشكرني سر هولاتيت بصره وعماره وكوتج برهندي افا اركيويل دي فياسيل دي دستوري كو حكومت فان بارا بت هاي دست خوش صحات خوش افهميت ابو مين ولا؟ دي اخوه صدق دست خوش سوبر بشير كورة ولا دب خد صعبته كين ولا فيري فسري مسر ندي يا رجل سجوا شو صوتي دي ورا بخيرات سرجوا سرجوا يلا بخيراتي سرجوا مشير حالته سرجوا يلا بخيراتي سرجوا بدمن ما هذا بسيور اشتغل كلام جام تبي عاجز نوبي نعم تو خدينا انا الراس تبي عاجز نعم شو عاجز نوبي مشير بله من يوم زوني كو السيميلي بله اف خورنجها كفنتني خورنجها الدبرو سيميلي بله ويا صاحبتك ويا وصل بله درست ويهوت يا نيوسين بمحو محو بهرم بله يهوس اوصاد او تشيتا يا محمد ابو عظيم بوبيتا ابو عظيم وشدي هيا يعني صار من هاجكم من زوني صاحبات اي والله ده اسمه تشتي تخوش بون بينا ازقل حاج قشتيت كم تو قشتها يا منى
همي هي لو هي بوخ يعني هي بازيه يبرخيها برخيا دريش نو كاين حتى خورنمات هيت ام دا بسيروش جنابتا كاين سر جوا اف خورنجها كيفن تري خورنجها من زوني وقتي زوخو توتن اون سيميلي تشون موظف نتشونا دوامكو هكا نود بنافيري خورخور وياونا بله دوغي بغداد ميس همي عرضات تو نافيري اتا نافيري بله اما چند سالك ما قلت كيفن ترين بس سالا 65 بیشتری بی 65 كع لا بابا چند ساله شمیجه بی يعني بتا چند سال تو تگری که محساب که يعني تو بابو يونا نه بیرام نه بس جماعت وقتی بیرام ده قلیب 7 درهم اوه اشتبه مثلا اللي هو وقت قلت تا خيار قلت خوري نابت بسمو قلنا والله محمد يقول جاسم يتخوري اشتبه صعبه اللي هاد يوم تاجي يعني تو نابو بوي نه بیرام نه ان شاء الله خدا عمليته دريش ان شاء الله سر كفتي بن ان شاء الله خارن قهوه 1000 سالي بيتن وداس خوش كونه كفتك نين از غادي بله کفتی جای برنجي لا كريم كراميلا نين تش برنج وافوك بله همي هذا چه همي تشتغل. هذا چه بده ده از كعبوبن شد بيني كعبوبن كباب. از حشوت يا بله کباب من نوتك مشي يعرفون بينا دی بگم همي ده چه بده ما بده جيت كام بس خلينا ما عندنا قليش بده ده خلاص بي هو بحسب قرية كده والله خلاص بي نمو يا نعم. نصيبي ما يا شنصي ما يا شبكة مشي سوبوسيوتات يا سرسري ما. عربو مزودي بالناس خلومي سر تمام جاوت خو يا رد ايش دون توشلك يا يارا. دی بگم همي ده چه بده مش فيري عرض بشي بخوب اي داس بخوب خدينا مینا کوزی دی تو چه مینا خوی؟ نه ممنون عافیت راس خونو علم تو مینا کوزی خوش ممنون هوا و دبرو سيمي لهم يوم سر جاوت كو گوش نينا گوش دید صوت بگوش مینا گوشتی محیا نمو بشكيت هوا تخش نبرخيه اما يجي همي هوالو برادرن و جابي اومو چي كامو همي بردت هادي همي حشتت يا شعبيات هذا قال اجل سيمين الان سوبوسيوتات كام سوبوسيو في برنامج كام باشا اي دست خوش صحت خوش ان شاء الله هاري صاحبي كوكي اسماعيل تقال بخيراتي ساتو باس تشقل بخيراتي خودش ترازي بيت كوكورتيا كو ديروكي لسر روشن فيديو قازو سيميلي بوما شلو بابك كاك جلال سيميل نوكو قضايا ديد باريزغا دوكي كو قزاكا كافنارا وكي آميدي آن وكي آكري آن بجن كوزاخو سيميلي درنگ مدرسة لفابون تقريبا صالة بينجي شنوكا مدرسة سيميلي پیدا بوي جبر هندجي بزاورو شنبيلي سيميلي درنگ دست بيكر تقريبا دست بيكا صالة حشتيا چند حوالك ما هبون حش نویسینید کرن حش گوارات کرن حش روشنامه و گریان کتیبه واتشتا هندک حوالت نویسینید کرن مقالق بحث كر صالة هشتي ونهي هشتي مقوفارة كدار بخن بر حكومة العراق ما نشيا شو باشرة ما جالك توشي تعريبي بو بشتي سر هلداني يكسر صالة نطوي كي أشين بيجي من يكمين باجر كردستاني قوفارة كسر بقدر خستي ام اف جروبي حوالي ما تكون سيميلي قوفارة تيروش مثلا خص 12 جمارة قوفارة كسر بخوبو ويا همرنگ بو جواکی کومالاتی تداون و تشتی روزانه گریدای سیملی جتای بدمندی خواه بو پشتی هنگه ما سنترک دا مزران بناوی بینگه روشن بیگه سیملی پرتوی خانه جمعتی دا وکر و جماره که اندام موارگر دیگنجا
هدی بزاوید ما برفره هبون حتی سال نوت و هشتی ما سنترک وکر بناوی سنتر روش دعماوی بمتاتش ریخرا و دیاکونیا 4 سال پشتوانین ما کرد ما هنگی کاری که باش کرد توان 4 سال دا شیوه گشتی ام گل حش موسیقات کن با چاهی سرداریت گل دزگه دوبانی را گاندنت کن کابو ما بيجي شلو بکن باشه بشي زور سپاس بو حوالن البشت كاميرا ستافي بحقيقة دزگه دوبان الشي سازي ابيكيتن وكو گوارا دوبان وكو راديو دوبان و جروب كانال ام تي في السالة 2008 الچاري چار ايكم گوار ناوي گوارا دوبان مل سيميلي دامزراند و 2010 الچاري چار همان شوا من راديو دامزراند الچاری چار 2012 ما کانال ناوی کانال ام تی وی وکو گروپ ما دامزران هزر زفرت بویه ای که اول زیرک مت سیمیل دهنه چش وکو هنرمند بگیری چه وکو روشنامه‌وان بگیری چه وکو نویسران بگیری اولاتیا هنه بومای که دریش ما بی اولاتیا شلای راگاهندنه داد سیمیل ده نبی ما وکو گروپی که جحیلا تایبتی بحث خود کم جی پترترش نزیک تماشات کرد چه تشتی وصایی آستان کنینه کو بتن آستان گک رگیریه کو گنج یان جحیل ویه ویا خوابه طموح خواب درب ختن بلا کسک پشتوانی نکتنجی بس مهم ما ایکم جماره دری خست بناوی گوارا دوبان بار که ما جماره دری خست ما پاره جماره دیتر نبید بس با هیوی امیدت ما شنده ماستر بین تالی حتی نو که امید بردام جی کو گوار جی کو وكو راديو جو كو تلفزيون سركفتي بت قال اسماعيل چند سنترت هنري حتى بله وبچند سر هوا بهنا سيدة جلال 2005 ريفابريا روشنبيل سيميلي و عولي كان فرمانگه بون بشتي 3 سال بون ريفابري و ماجي هاول دا ام بزاوت روشنبيلي الهمي كمال جيت سر قزا پیدا كن بون نمونه مال فيدي سنتري روشنبيلي هي الشارية ما هي كمالجها آدار ما هي دوميزي هي تناي مسؤولي خانكي وهر وصا شش تيبت هنري جمعتين تيبت ماجي تايبت مندن تيبت تايبت بشانويفا وتيبت تايبت موسيقى زاروكافا و تيبك سيميلاي هنرية إجماعيل تناي وتيبك ما فكري بو كردي ما يروش آوا بناوي كوما قامش لو إيجي بو كردي ما باكور بناوي تيبا فراشين بله وانت چه هزر نویسینین بو چه جهاك يعني شو بكاي كور بكاي والله من حتى انه كاب بينش بارتو كت هاي بينش بارتو بله اسكرت شروع كان نويسم هل بس يجي نويسم بس من حتى انه هل بس تكو كتب شامنا كده اصحى السيناريو جد كم من سيناريو دي بكير ما هي السيناريو تو خلاص ناوي ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله شو ما دوري السيناريو فيلم جمال يسيبوا قال هكا محمد جان وقت خدا
بوی زندان تدر نازی تصویر قیری ونالین توتنو بسیاره کشته بکن که کنگی اف یانه اف یاری گه هاتی دامزراندن دو بومه بیجی و دو توضیح که بو خلقی من ابيانا سيميلي هاتي دام زراندين صار 1991 جي في هاني بيشتو حب صاله وچه هيا يعني خو ابو بس طابونينا وچ تشتدينا مو بس يو بيونينا بله ما همي جورت يعني تاكت هين جبلي طبابي يكچو هنا ما كچو جه ما جودو كومبو كاراتي هيا ما لجواني هيا غورابانو ميدان ما هيا همي جورت يعني انا بس طبابي ما هيا ما همي سيميل جي يا برنيا سبكان يا ورزجوانا لما أنا سيميل دادنجينا بورزجوانا كابتن صباح حاسكينا بيجينا جنوب دكوني تو وشبدا سخوفا إنا الصالة 2017 حتى 2018 دوب ما وبو بينارو بيجي. سيدي عولي بخير راح تنسر شابه. ممنون. بالنسبة لنادي سيميلي أم سي بطولة مش قدار بين بطولة عالمية ماراثونية. بطولة عولي هيفاتشار الاسطنبولية. ماراثون اسطنبول الدولي. مركزي سي بدأ سيخوينات صار مستوى عالمي. بطولة دي بطولة أربيل الدولي أوجي صار مستوى عالمي. أوجي مركزي سي ما بدأ سيخوينات. وبطولة سي ماراثون لبنان الدولي. أوجي صار مستوى عالمي. أوجي مركزي سي بدأ سيخوينات 8 كيلومتر. أفيونا أسهوتم داس بيكي من براخدو يا خوريا. بوچو أف يونا بريفاتشيتن. سيميل بله سيميل يا بيشكو هابط يا منحانين شدهاتينين بو سيميل بله النقاط ما چندين جارا دستيفتي دستخوة يناينا و شيانانين ياري جهت ياري دانت يانا سيميل النابدان ابن سيميل بيدفي منحكا هيوانية ما عملتيش بريفا بينك كوياري كاي طبعا كنا شيويت كمش بارزقا دوكي كالويدامي دمي دست بيكرنا ياري قهما بو انا سيميل بلاب شويكي جوان بيت ريكوبيك بيت آواكرن چونكي سيميل خلان ناسنا به نخواست ما بتایبتی 2017 سر 18 که سیمیل کمی جاره ابی ناسناوی پوتاله که چاتا پاوی دستخوات اینت الدوازه هی باسه 2017 سیمیل بی قهرمان عراقی تهیل بونا آسیا و هیکر هاتو قرآن کشان دل ولات مالی جایت پرو برن و امد بردهام جی حتی بگاوی یاریزان همید جاهزن ان شاء الله سركفتي كابتن صباح مثل قال بس يرتب كمان هند ما بيزوني سر ورزش نينا بل كتشايا ابو ما بيجي السيدة وك اس بطل عراقي ما بلى وسي سر وطن عربي وشاشي سر اسيا حافتنا تشاكوتشي بلى حافتنا تشاكوتشي تشاكوتشي بعربي بجني رمي المطرقة بلى انجازت منها فج نقطة دو بو يا ناس يميليا ورزشي ويا ما هيك يجي كاس راهنري منتخب عراقي ما وراهنري يانا سيميليا وزرشي دوازدهی هیواسل 2017 امشیان بطوله عراق بدست خواه بینین ناسنا با عراق ما بدست خواه اینا و عمل هفیه قرعه کشانه دست خوشیه که تایبت لما مستلق مال مجید کم و هر سه راه نرد ما گراسی همیان ماندی بونه که زرب ما وبر هر چند راست هاری کاری آمنه ها دکرنش هیچ طرفه کی و نکاجی از هاتی ما هولره الشیان سمیل از هاتی ما هولره بومش قراهنانا جبروی چنده که آماده کردن با بطوله الآسیا. بريس سركار هي كوري هوا تشاي چت كان يعني واتش خدمتها هي چه پیشکش كان
بله اما کو باجروانی ما چند ارکیت سرکی هنه کو وی ارکیم انجام دین ایک شوا چیکرنا ریکو جادت ناف خوینه یت ناف تاخت باجری دا ناف سنتری باجری دا زیده باری هنده کاری مدیسا همان دم دا چیکرنا سولینایه سولینت ناف باجری دا کاری دی سرکی باجروانی کو پی ارکی راد بیتن ارکی پاقش کرنا باجریه شپاش مایا و نیفات و وان تشتا زیده باری هنده کو کاری روزانه پریوبرنا کاری روزانه حالاتیانه و کو معاملات خویت کو گیردای پوان کارا و یکو اوت کن اوه ارکیمه سرکیه ادگل چکنا پارک و باخچا و افکارین دیه نگشتیت باجروانی بله السال 2017 حتی نو که هوا چی کریه یعنی هرچند هر وکی یادیار کو قیران دارای کردستانی شبکه گله که یه مازن هاته شبکه مازن بو بس زیده باری هندیجی امشاین سر پندک کارید باش رابین ناف سنور شهروانی ها سیملی دا وکو چه کرنا تکل کرنا نزیکی 7 کیلومتر جاده داخلی تکلی 5 کیلومتر مکسری زیده باری هندی ما سغبریا ریکت باجری کرن اوید سرکی 3 کیلومتر زیده باری هندی نزدیکی 4000 متر چارگو جمعیت آماده کریم بو چاندن وکو پارک هشتانه هاتینه چاندن افکار المتشانت خود بردست هرچندت برطای بونود که امجیبون بس امشیان خوشبختانه سال 2017 دا وان کار انجام بده دست خوش اش لای آمیرا و هوا چه آریشه هنه شیوه گشتی ما وکو شهروانی سیمله بحقیقت تیم ما آمیرتا گلکی بسرو بره لاوازه زور بیوان اف آمیرتنا اوه تشتای سالت 80 دا یش کار کفتین پارک زولت اتا مزاختن ام پیتوینا تیمتنی بس باش بر قیران دارای تان کم نشیانه تیمتنیت آمیرتا بخو پیدا که زیده باری هنده پیشینا حیوان جیاوه شهروانی زور یا که ما نلوی آستیه که ام بشیم درستایی خدمتا وی خلکی بکن بله نقش هوا هاتیه بر فرهکرین یا نه وکو نقش باجروانی سیمیلت وان 2-3 سالت بوری دا بشیوه که زور یعنی اتشین بجمتا جارو نیوا هندی خو نقشه لی هاتی نیزی که وکو نقشه وکو ماستر پلان 27000 دونمت اردی بخواد گیرید وکو نقشه یه رونکیری آنجیم بیشن نقشه سنتری هات یا داناندن و کار سرت اتکرن نزدیکی 12000 دونمت اردیه براستی دیفوی برفره سر نقشت مهات یا انجام دان ام نشیانه بدرستای ارک خرابین جبرکو وکی ما گوتی دهاتی که ما پیشینا حیوانه ها که ما تیمت مت آمیراتان الاستی پیتوینه ام درستای نشیانه خدمت یا وی خلکی بکن جبروی برفره سنوری شهروانی سیمله عشقت باروك هارا دلي من قرت وقفاشت سفان دل من كر سيدارة سنجمش نيفي كلاشت دن إنادر كر دو كر بل كرن سرو براشت شاف ما نزل وچم يعمل خمل من كر شيفو تاشت يار نهو يا حجي كرن چما سلبوي بشتي آشت هيوين من سرجي كرن هيويك نهيلا داشت رهيليا ريكافيني نآسانا وقت قوت سرراي جانو بريني تبزاوا من كالوت كان بيمان تبجه نينان حيفا فيان تفروت هزرمان شاش سرده چون باش من برو واجين هاجوت شنو افروج من خيابو دا قلك هز جمن دوت او دلبرال من بوهابو يا خماب خينامت شوت دست خوش سپاس سپاسیاتت کم با خالد علی سلیوانی جاویتا ماجی کم مجی شعرک هی تجي كرم که از چو مکانی ماسه از چو مکانی ماسه اتحریر را ماما آسی دست خوش بوده ترکتر نمون جاویتا ماجی کم خیران نادت کم سپاس که خالد علی سلیوانی از حس کم تو بومسر میجوا دورا سیمیل باوی یا حوزان و شعر و کون دهبون افمرو و آن نه تو بومسر باوی اگر ام بزبرن میجوا هر تشتکل دورت کردستانی ام چین بیجن حتی راده کامازن
جبر کارتکردنی سیاسی نویسکی نبون تدوین نبو آرش عمل ویره هبو ام نشین اولویات دەستپێکێت هەر بوارێکی دەرخن لێ سێمێرجی وەکی هەمی دەڤەرە دیێن کوردستانی ئەو ژێ زەنگینە کلتۆری خوا و شاعرێن خوا تایبەت بوارە شعرێدا و ئەدەبیاتێت کوردی زەنگینە شعالی شعرێدا مە گەلک ناف هەبوونت وەختیدا هەندێک ناف بەلکو هۆزانوان بوون لێ نەئاکنجی بوون لێ شۆزانوانێت کەبن ئەوێت دەڤەرێ مەلا حەمید سلێوانێک و ئێکش هەفگر و هەواڵێت نالبەندی بوون پشتی سەرهەلدانێژە ئەس باوەرم بەری سەرهەلدانێژە هەندێک نوێستکار هەبوون بوارە شعرێدا کرمانج هەکاری و ما مثلا نوێستکار گەلێکێت هەین ئەسەکەر ناوا بێژم گەلێکن مثلا خالت تا الشعر وهزونت خو استرون يعني تابو كساكي تشيكيني نايونا انتو خوزيشتهوت يكرن بله من دەستپێکا منە هەلبەستێ ئەس باوەرم ئەس ژیەمە 14 ساڵی بوومە هەلبەستا سترانکی دەست پێ کرد بەێ من جیەکێ بچووک دەگەلک هەلبەستدان هوەرمەندێت مازنجە وەکی نوکە مەثلەن حاجی زاخۆی سەلامی یوسف هوەرمەندێ مازن عەبدولقەهار زاخۆی گەلک هوەرمەندا من حتا نێزیکی 105 هەلبەستێت من بوونە ستران بێژێت کورد سێمێل ناس بکە دیرۆکا چێبوونا سێمێلێژ بۆ 600 ساڵ بەریان هاڤەتگەرە دەولەتێن دۆستەکی و عوسمانی و سەفەوید دەمێن خۆدا تێدا فەرمانڕەوایی کرنە ساڵا 1970 دبە قەزا ساڵا 1960 حیا ساڵا 1980 بهن ئاوایên جودا ژالێ حکوومەتە عێراقê tê تعریب و wêran kirin ڕووبەرێ wê 730 کیلۆمترên çargoşene nêzîkî 500 metran li astê deryayê bilind e navçeyeke giringa kişt û kalî ye genim û petate ji girîngtirîn berhemên kişt û kaliyên wê ne سێمێل ناس بکە دیرۆکا چێبوونا سێمێلێژ بۆ 600 ساڵ بەریان هاڤەتگەرە دەولەتێن دۆستەکی و عوسمانی و سەفەوید دەمێن خۆدا تێدا فەرمانڕەوایی کرنە ساڵا 1970 دبە قەزا ساڵا 1960 حیا ساڵا 1980 بهن ئاوایên جودا ژالێ حکوومەتە عێراقê tê تعریب و wêran kirin ڕووبەرێ wê 730 کیلۆمترên çargoşene nêzîkî 500 metran li astê deryayê bilind e navçeyeke giringa kişt û kalî ye genim û petate ji girîngtirîn berhemên kişt û kaliyên wê ne وي كورونا مفقودي كورونا وي كورونا جالسة امشي جالسنا كورونا مفقودي كورونا اما جهشتا من كورونا فيجو في جوري از بو هواين هيجا بيجم جلال عبد الله قال هوايا انتهيت ان ياسين جلو خلو ايه كبتن يجي بس من جلو خلو في جوري برنامج ما یک کاروان دل قضا سیملی از پیشکش کن با هوا دیش قمیسی پستومین تل برمه و وجا تماشا کن دابچ
جارك وما بيجتن اف قضا سميلي چند گونده و ناحیه پیکتیدن هبیه که یا دربازی بی ابو منصور جد بجد طیره که دا ویره که ناویوی طیری سمویل بی هر دی سال 1709 جی فریق پاشای هرشک آمازن یا اینا سردوری دیجی ازدیا السال 1700 عبدیا غای دنا کل جل دنا کو ازدین الدوری دا حکمه که قوی گیره و پایتخت خویان قصر خال سری گیری سیملی اثری آواکر بردست پیت مسیحیه گلک تنکرن مسیحی نچار بین اف دوره بجهلا در باز بین همی چون بو برطلا و تلسقوف و القشل و دوره بطال بین حتی سال 1732 که دم میر محمد رواندوزی هاتی و حملاوی بو آمیدی و شنگاری و در باز بی چوی زاخول بری گلک ازدی بین ضحیه و هات نکشتن و گرتی دیل برن سیمیل سال 1954 یا بیا ناحیه نبیا ناحیه دو بیشمده مصطفى دو متکنگی سیمیل آوا بویا سیمیل آوا بینا سیمیل چو تاریخ درست نکتینه بر دسته ما که امزانی کش یا هاتی آوا کرن بس گندکی گرینگ بیه يعني تجارت اقلیم دیار بکر و ارمینیا و خاصة سردم دولت عثمانلی افریقا جلکا گرینگ بی شو سال 600 و 700 خانه مازن جیل سیمیلی هبی که خلکک لی آکن جید بی قوافل تجاری اول سنتری باجر سیمیلی بی سیمیل سال 1954 یا بیا ناحیه و اول مدیر ناحیه جی دست بکار بیا سیمیل ناوی احمد مفتی بی سیمیل 25 تموز 1907 یا بیا قضا دورداری سر بدهوی که و دو ناحیه بخواد گیردت ناحیه فیدیه و ناحیه باطله که ناحیه باطل بري ناحية عاصبي سال 1923 يا بيا ناحية وكي يكد إداري السردمة حكمة ملكية عراقية هاتينا دانان للسال 1976 دم دورات سليفانا يا راكرين وتعريب كري وعرب إنا ينجي ناحية واجي راكر إنا باطلة إنا باطلة إنها ناحية الباطلة سيميلي حتى سال 1900 شست هفته شنی کارب یه هات سیمیل اما سیمیل وقت باجر کارب نبی اعتماد يعني ابينا خلتي السيميل صار سيميل ازمني كي هوتينا يعني كان سيميل مسيحي ويزيدي وبصرمان تداد جين ناحيه باطله برانيا خلتي ويس ليفاناينا سنتري باجر سيميل برانياوي كوچرت ارتوشينا دوش صدي تاسي صدي مسيحي جلفي دافرد جين و 25 صدي حسب عندك امار البردستمين كبرايت يزيدي جيت فيرداد دو بيجمتك مصطفى ميجو شادية ميجو يعني شميجة تشتكي كيفن يعني شميجة هاتي وديرو ديروك جدير
نازدار و نازدار نازدار و نازدار نازدار و نازدار نازدار و نازدار استش برناکیم خوشی کو دلال استش برناکیم کچکا کردستان دو کاک سامی کوچر و هشیار کوچر سر چاوین مهاتن گلک ساقی چاوت صاحب ان شاء الله کاک جلال ممنونم. تجيب خيراتي بو سيميلا رنگین سپاس بوده سپاس گلک بوده و سپاس. خلکی سمیل همیه برزه. دست پی که مدوید بیج مهوا روشا موسیقی سمیل چاویه بله خودی تو بما توضیح حقی دسته بله براستي روشا موزيك يمشين بجن الكردستاني بجشتي وبطيبتي الدفرامة سيميلي روشاكا آلوز دا براستي جي بشتافان ايك جاري منينن حتى نكاجي منا ديتيا كاسي خل سيميلي كريا خدان جبركو سيميل جي ام بينن يعني هنرمندين جالك باشت سيميلي دانا روشن بيرن چلنگ مهنه نویسکارن گلک زیده ناو خو یعنی مت سیمیل دهانه تنی خدمت دما بو سیمیل نه تکرن یعنی هنرمند سیمیل روشنبیر سیمیل او جی بو هندک دورندی کار دکن یعنی نینه اگر درفت نبتن درفت کاری نبت طایبت یعنی بحث موزیک کن پراستی موزیک گلک علاوه سیمیل دا و کس پشتوانیا من آکتن وکو هنر موزیکی استرانی از بینم ام گلک تنگزارم شام شامه وربامه وزن خوشه بسبب وقوال سرکانیا جبر شامه لپت برگریا بتو برسل هرجیا وقوال سرکانیا جبر شامه جبر شامه دنگ خوش از دی بسیار اگه شوکم بو جناب دو یک اکسامی هر دوکا و حوالی دیجی موزیک جناب از گل اگر اب خیرات نماد کم هین هوا جهک هیا هین لیب آکن جن یعنی جهک هیا هین پر لیب رین نخواره یعنی بو پطه بکن مثلا گوز ناب کن من گوستا یعنی فاسادی تو چه واسه هیا باور کرد سیمیل وقتا که هبو هبو يعني هبو نما نقماجي رغباجي هبو دفما اتحاد السيميل براستي قالك خدمات امازون بو مكان الاتحاد السيميل براستي ام قالك هنرمند خربت بون يا عازفي بزاف وكي مالك ام قالك تقريبا حتى بيسي نفر بون همي هنرمند بون بله كوكشيار كوكسومي جهك هوا هيا يعني چت بجنه کو هاری کاری هوا بکن کو پشتوانی که هیا کتبی کاکشیار بیتن و بسیاری جواب داد از حس کم من یعنی جیت شولجی هنا آن نه براستي بسيارة قالك جي خدا جبو سيميل من بري نكاش قوت تباجي راكي بخدانه بري نكا بري في قيراني براستي يعني في تندك جارامرو جي بخته خراب نگتن الرفابيري روشن بيري السيميل الشيعة يعني هاري كاريكا بتجيك خدمتك بما ديف شانت بري قيروني جهل الهنرمند ده بيشتي قيروني جهل وتقيروني ده في جامعة قيرانا ام كدناتي داج براستي ام وكو هنرمند ماهيش تا خونه داهلا براستي امش مزاختي خو
ام همي في قيراني دا براستي من كليبك جي تشيكر مقالك مصرفك زيدا لك يعني ضغط يجي كاس نالي كاريا ما بكت الناس سبونسر هنا كاس وبطيبتي جي جهن شولاجي بك قلت ما جهن شولاجي مانينن دست خوش کا کشیار صحت و همیو خوش دست هوات همیو خوش بن دنگی و ایشتلا هر هبیتن تصاوی الویرا گلی بینرا گلی خوشتویا گلی عزیزا ام دهین دماهی و برنامه کاروان حتی هینو جارا کدی الجل اکتر کدی هنرمند کدی و شارا کدی و دورا کدی ام دی بینه و بخاطرها و خود الجل هوا بیتنو